ก็पूरा ट्विस्ट खाई दी ट्विस्ट oh apa sih mi kakak piko tangka punuk sana punuk dia ra te khige he angkai mani ni sadi angkai mani makang kai nu sana jigi baba na seren tei le mo ta bu khai chung Hi guys, tini kaiman ha Hi guys, so sokpeka tini service New Year service ni ya gulo so finally 2024 kam gorang na thanga tini ke 2025 New Year but I don't know personally ang feel kayo it's still the same bufru zora thang bufru phai sal bufru chuka mane mainly because busy belai tongmani bagai te pasabuti dok tongmani bagai te samung tongmani bagai you know samung baire ni nok ni kapangma yang bagai bufru bosorok lai bufru mas rok lai si samyang thango ke age shikla zaro dongfru keto saimano day dok butomano time rong nai joko takke as such Anglia ge amte haikeno 2025 bokka hamiyar ungana hanai ang pre khalayo jotoni bagai te ya guys jotono wish kaina masango happy new year vlog kisa late ke phainai because of timing and also because of timing no so tenini shiwi hinge 2025 se hinai romzakha so tinin baga ashuk no kakhlayo 2025 bo ang kabangma motivational hindi ani lifestyle hindi je sa ani life ungleitong the because you guys had been following me since last 4 or 5 years ke je borok kisasa ano nai tongai rok bong bagai ang vlog khlayo doesn't matter views doesn't matter genuinely and bagan matter khaya all that matters is tabuk phano tongo nai nei katal kacham so borong bagai nang khai tongo je sak man sak hello hi guys tining ke 25th December ni sarigo ke fungo worship service khaye diporo mai chawi ki chawo phai pekya tamning ke ani sak belai kena durbol angsa because chung 23rd ni horos shokpayo hor noitawo lomnai kalainai hinge aroni phaye and ang ani period ni dino hinge like sak belai keno ani durbol angsa ke res khaina ni time bukare phai keno loge loge ri rok je asuk train kamani ke kolkata wo tui buske shitra ri omo kisa sumjak mo kisa sumjak ge belai no sheneng ma singcha hai saksang no shen ma hai ma tongai ri rok shuwe ge mi tini ke 25th mia odek ang suka ke mia 24 December ke mia pura phai thamu bai kha ge horos sokpa yong ba te kuno khayo tui tu koi kaham ke tui tu koi thui peka next morning ke 24 carry rok suka te chamung rok kisa misa khaika ki tini Christmas halni bagai jora belai kino tight am bagai nog rok pura leta peta mane mane kuchangma dino ke ri aske kubang hani nogori kubang ge tabu ke mire ni ri rok thamagoi tongo nai di ge as you all know chung to nok kusamo se tongo ge almari wono chang tone dikha if you want chang godrej rock tonna ni bagai paimano but hanu phaltu pai lap kare ge orono tamning ge chang obviously future ayang nogona shift khainang ge ayang nogo to tongo godrej rock ri tonjang nai closet rock ge orong ke to tam bagai extra paina heda ke cham nok singke bini ri rock thamgoi tongo ge khunabo market ni beijing nai golden jubilee 26 27 28 ambagai nang dati trained general by ma phaika haya ke flight barabo asike dam hinke
ang kisa oro to na oro to na ke manu gula kyang oro to ni no kisa kok saw na ri thamo goi mo ang miren ni lomnai ni bai ani ke thamo pai kha je tong mani mama no khade tamon la nang ri ta thangdi tamon ni rum ni nai ne ang ri chabo kok bo belai ke no ma saw charai bai ke miren ni ri thamo goi tong miren hinke tini golden joblen bagai program panda koto hinke ba kaham music system nango ke drum set naina ni bagai thangka monai bai ke angke bini ri rok thamo goi tongo pura ri rok bang mani leta peta thamo jaya nok ni obostha rok mar kheno obongkha ke belai kheno sagrok nong thogya nok rok tong thya ke ang bo nai ma hansu ka tam sugri bo bang suka nei miren ni bo do khama mama thamong nai do ya guys kisa phone gan do buskang ni bahai ikon ai di lob nai bo ang kolkata thangsini background please ta nai di guys tam ningke christmas ni bagai asuke nogrok thamok jagya among ke reality nai di among ke lob nai ni amo simo soft ri se nai ga di almari bising dawe bahai ke dukhre chakreng thangka pura mono tabuk sap kisa khai rega na arrangement charai basa tongma ba ge o jaga rok se ma to no mani ro khaje gai lob nai ro mom ba gai ke nai di ke amokhe ikom te ke dai toni rikhata go thajingpur ke ani bayomani gai ri rok te sailap kri kha amara thamok bai te se sang haino hai malai phinai hello good morning welcome back to my vlog guys tini hinke 27 December tini hinke chini sabrum Baptist Association ni 50 golden jubilee celebrate khlai jaknai hinke ang chorakuri ni bagai kamke saklai mung rumalia as you all know Christmas day ang Kolkata ni sapai mani 2 days in drop ang bagai asak chora rong malia hinke Christmas celebrate khlai pa ye desuman sakta isok mansang moment enjoy khai hinke vlog senamka hinke norok baite ke samane kisa funung na ni tongo nogo phai tamtamo man phaika nuk phaika so ya guys tini sarik ni simi chini golden jubilee ngai hinke camera ni je agi ni vlog rok tonga mon jotono remove khai bai amo mata na khali khai moments rock abo khaina nei te jong worship team mo tongo hinke ya guys but I can excited jotono excited so norok tong supi 5 ka ko baba bai miren ke satung tongoi tongo look nai no mai sarika so this is the update look this ko khasu ke khone gedi so big huge ya o student robai sale mane thong nai thok student simania sara rai sara matro ai sama ya hello hi guys good morning today is 28 December so phung asri dati no chung full copy ja phunu mane last previous clip abono tamung makhang nai because chaya we abo obong thanai no song thanai so miren dabu khak nai song nai khakdi miren kujugai takap tabu full copy khak nai miren ko pura twist khadi twist oh abo simi khaka biko tangka phunuk sana phunuk diara te khige he angkai mani ni sadi angkai mani makang kai nu sana jigi angkai mani jare besar khogbu ma phuranga na pho e arrangement green ya mo yang lai bo me chiyo ra le be churu thaka saya we cha da o ko sang ba de ra nhau mình là cái này đây cho anh nhau mấy cây đi rai mà ông mất khi ta belai khi đi ô lu tong ko ko ta cái ayang này hả xong người cha bây cả có thay nơi khạc cả
cái này đi gia đình thằng ở đâu chơi à cái bố bà đó bà nó này về ta đi mua xịt hộp một khách chân chân này lồng hello dipor ka ham jotono tini hinke 31st December 2024 tini no last bosarni 2024 belai keno good year angkha chini family ni bagai so chung tabuk phaisa khetawo chini normal life blog rock timely upload khlaime yang tongo because belai keno busy kubui no busy haino ya ambagai no blog rock phayang tongo because golden jubilee bo angkha abubo video upload khlaime ya ko tamne hinke nogo busabuti bai nokhuk bai songmani chamani bai amte keno belai keno kuluk gyango te golden jubilee ni bagai bo praise and worship team rogo tongmani bagai jorak pai thanga tabuke to haipano ya guys so changtini phaijak chini khetawo kisasa mui kisa kaine mani ke je ani vlog alu kai mani abo ang continuous khlaime ko abo turuk khedinai but tini kisa no update rewana so chung tabuk je gap thangjago aro mui kisa kainai hingke ang palena phaka mirenno mia se alu tiri drop hingke norong no update bo phono siwana te dizak haplek haipano kainai tabo kayang kete zora manglak gap jesa khunjak ajago te alka moi rok kai nai sunai tong shukti so here it goes mia no tiri drop hingke ko make bada copy chini nok ni khe tori si tongkha ha bobar barkha strawberry ni angke thangma ya yango so miren khetawo strawberry chara kai nai mani odeng bobar khapho gas abuk to sal prang ni bagai asuk shije gya kesa zoom khaine gena pahai nogo ni tabo kai nai dro chini to nogo se hingke tabo tei phai ke mia se tei di drop konai di jeng alu kai mani mui to tong i konai di asai phai beka chini khetawo I komokhe deshi alu yang deshi alu mokadam rok ke mo hingke tomato tongo mulai tongo mo doina de me oh gajar rok phai be yaku tai mote tei di me ani bagai but yeah guys miren kai tongra thum ke obisingo no ang kolkata thangya skang ani babai komono khaimani salsa horsa nangkha phung 6ta ni simi bo pura hor atajare ko oro amti khaye tuini ব্যবস্থা khaijakta because forever kheto khai thana hangke tui kaham nango ke uruni simi ani yongni jaga bokhe ke ani yongni kheto hangkai uruni simi bini kheto ya mane bo buini bo najak bini bo tongo omo pura bo khaibe ka hani sawo ke mo ke andarani tamni bagi tiri ya ko saimia ko o sakani bo chini no ke yong to always busy or ke phandok bari chini ke mo ke joto jong khaibe keta iko mo pura tabok satung ni bagai angka hamke nugui mayang tongo ko naidi so tono alu iko mo kodam doktor paikha ke naidi tui top kelai tongoro kam tike ko ekta point snam khawro bo miano tui di drop ke joton bagai subidang khata ke ani baba hangke am tui rok belai kheno mane kaham ke khayo tui rok hygienic rock mane amte hai manita ke omo pura khaina ni baba ni 50 to 60,000 expenditure thangka omono borok almost khlaina itini samung khlaina ne tuwi ke uro bo point tongo u ikomo ke sobai ke oroni tolao bo kaisa tongo ke aroni point bai no iko yong chala song borok tuiri tongo bongni khetawo so let's go back and amoke deshi alu naidi kaham ang baikha ke
ni apro chung ulkopi kisa paijak ulkopi no chung tabuk tui rejak phano kokrei plek phano ulkopi kisa kai nei gana na thai bahai kaisa 2 taka phangsa nia bazani namani ge ya thek haplek haipano miren phainan gosu tini phungni simi chung nogo kuluk laya ke tabu kisa ada gonto so dress khai chung phaika khetawo angke ongkholia dirok tu kujak haplek rok ke so guys of vlog to 2 mas ageno kisa sa phonok mani alukai mani after that ang kolkata rok thangi pai jora semali angke miren bo lomnai be matongo ke phaimia kasar baba phai nai thangphayo je kai jega ko khetawo vlog khlaimalia tamne hingke aro mui kai mani tamne hingke ang kolkata thangpekha ke miren bo lomnai nai matongo ke bobo khito phaimi angkha so ora ke chung kaijak tomato kisa chung chadrop simo phalan bagaya although chung this is the first time ang samani hai amono chung first time kheto khai nai tongo ke kabang rang bo thangka but yeah guys just for experience and saimana bagai bahai farming rock bahai ke ora tomato kisa kai kha kisa funo gonang ke ora yang ke mos ho baira mos ho ke yang ke bada kopi bo kisa kai kha ke jotol kisa kai jak chung chadro phalna ni to sabu phalna he ba ke गाजर किसा kai kha beetroot kisa kai kha kichini nok ni phulkopi ke chung khawi se sabai se bohogo sawi ka ke mosabo chikon kheno bubar bar no me ke yang khai desi alu te ayang rogo ke khira bo kai jak jaga khali ko ma tongo ke oro kai di ye irbo khali bile meng irbo dislike takai sosa rok tongna je jaga khali aro kai di nai ta ke nai di yam dekhe nam kai mano sangya hamke oh sorry ang saiman liya ke chung amo tam se khamo mo khitama rajma dei meng rajma mitin kai mani phonai di ora kesar mai thong mani alu bo saw hen chaso hi sana mo sung dalo khai deshi alu khulai nai chung phaifru iko chung he basai se kok sai do bu chung mar haira ke kanai di kita kai ba khiti bu ban nai iru thanda na hole babana chun tile mo tabu khai chung yang go alu kai jago gap bo te alka mui busle kai nai tabu ke o gap bo moka kai nai miren konai di hayake onek obongo tam nai mane waste chung guta kheto ambagai lo gap bo kai di nai tabu mokodam chung kai fru actually how tos kri that means moisture kri belai late kheno tui mangkha because almost tui system je kamke phainani aborok tui mistri bai tui mistri ta chang meng plumber no tubu khaimani amo yang mane kaham kri ja tui subidani ke abo khaitani no lerengai thangka ke tui ta mane miya bu ta khamia ni age wai hada shadiba ke miya se dau pu asa kaimani ge kai phur to kisa tui lui ma kayo mela kino kostong kha no ni ka wi do so tapo khunke asaina hema tongo habu kishini bagai mo kam busle kai beke ha aw nai gena ta asa kaimani kahamke sa liya alu sung alu kaimani asai beka orke nai ge di mokodam kahamke kolai khabu
mokodam kaham ke asai liaro alu simi alung tongkha mokodam kom no asai kha thau tos krini bagi nani ke wow alu ke masa sinai seng mareng kha wah bre jeng ase kosto ke alu kailai mani successful kha saimelia bahai no hanai tong mani umute mareng kha desi alu tab dike jeng buike bumuluk no ham ke kayu jeng ke basai se hat ke khitaro line chawita gada sawi ke bui kubang mano muni lekhat so guys tabuk ang alu ni naro phaiga angke hiko haplek kaphek jaga tei yang tei phayo hingke ya guys so ang sai tongmani ke jeng desi alu no tamni hingke desi alu pai tu fru afru mokol phaijagya ke jeng atike no kaidi dikha ke oroni paramurani borok to experienced farmers hingke borok muni yuta hai bahijat kai hingke no rok umokol gnang nayi kai di din chok ke jengke asuk time kri satung bo belai hingke ang vlog no upload bo khlaijagya ku but hajono alu asaikha ge like suppose pumpkin no phanuta jesa face different kai din left right but still it chaka no ka saw heda so yeah guys Ladi. Hebe. Warna lah. Ladi.